dan je bio dobar za lov prepelica. Ulovili smo negde ukupno 3 komata, da nešto popravka ima, ispravka, 4 komata. I po. Dika je promašio jedno 7-8 komada. Sa 2 patrona? Sa 2 patrona. Letele su dosta visoko na metar i pod zemlja, a na 300 metara se bilo obarale. Tako da imamo svi skupa oko 100 komada. Rezultat je znači današnji dobar. Zadovoljavajući. Fazan sedlar 9.8.2009. Hvala. Lovna sekcija Proštinac obavlja sve dužnosti po PS-u. Hvala, druže predsjedniče. 5 lovca, 110 prepelica. Hvala na intervju.